Assalamu alaikum bizdin kanaldın körүүчүлөрү, жылкы сүйүүчүлөр, кандайсыздар? Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн биз сиздерге туугандар бир аз кечирээк мезгилде видео чыгарып атабыз. Мунугу жаңасы өтө келишкен сындык айгыр сатылат экен. Жаңасы болуп тур туугандар. Азыр биз учурда Новониколаевка айылында турабыз туугандар. Бул Жайыл району. Бишкектен келе жатканда Кара-Алтадагы кругойго жетпей. Азыр мына ушул жерге көрсөтөйлү дедик. At hazır turup kalgan eken, çabuk kösötmeyle koyuyor dedi. Hazır başkanını göster. Geçken mal tatlıtağız şu an. Biraz karanlık oldu. Şep bu at turup kalgan mı? Alıp tança minini turat. Hem çapkan olu itti buna yetiminenç. Bu geçken mal tatlıtağız. Жаңасы degende üstün kütüşten saygan mı? Saygan emez. Az men bak şimdi göreceğim. Ha boldan da. Hem surap koyayım degenim da. Ayağına küt albay tızıldap ketetkanlar kaç. Bu жылкы mesni Karabalta. Şu yerden tuğulgan, şu yerden çoğalgan. Nesi var, nesi yok hem bunda? Bunu bultur kıştı gezinde, kışta da bunda şeytanda. Apar ança munça ulaka, ulak salıp gerek yemet koygamız. Ciddandır. Ulak ciddat koygamız. Kalgan yeş neyse bunda şeytanda, börelek bulat. Hazır. Hoşun da. Tarbiyalaş gerek. Tarbiya görüş gerek ulaklıkına. Biraz ciddat koyganslar içine. Bırak az. Sın anan gelebez. Surayınçı bu özü. Hazır bu kançalı dengelde dayar. Az bunu algan adam ne kış gerek oşanda? Bunu algan adam suutup. Cemdeş gerek, dağa tolturuş gerek bu. Cemdi verip suutup çavatta oldu. Üretiş gerek. Çocuklar toldu tollek. Bu çocuğu bizge kunanında gelin. Şondan beri cem yüzülmeyecek cayın kışınca. Yüz görülek ha? İşte görülek. Boldan da. Свежий küç ken ha? Kak energetik ha? Свежий küç ken ha doğanlar mı? Emi jakın var kazıklarında tartından da. Bol. Bunu John alay okşaş eкен atır ja, başa. Pakiliçka alay. Ya John okşaş eкен doğanlar. Bakadыңыздар. Da alayga başları filan okşaş eкен. Jakşılap tarbiyalagan bolsa jakşı iyiliklerge jetse bolat da bunu menen. Maşallah. Taş kavagını kör. Жүрүңчү. Başın kör. Maşallah. Mana at. Maga emi 4 tane töp gelişken degende bayağı 4 kazık at eken da bu. Oşonsuz jaktı maga. Köküröktөр mına. Oşo eç nese körbөгөн деген чын экен ha. Мына ол жактар али бош го. Эме? Эртең бастырып üstünde görgüzeyim. Buna üstü yok. Buna astı. Buna saydır buna. Tamam. Astını görsetin. Buna astı. Üstünde yok buna. Üstünde boşa yok mu? Yok. Bak жылчытып да койгон эмес mi? Yok жылчытып. Bak çeken çişlerden turatın kolun çişi. Çiş gerek bunlar özü. Bu yıl bunlar. Bunasın. Bul ошондо 24 жаш болобу шеп. Же толуп калды уже. 4 yaşta bu. Быйылкы 4 жаштагылардын кечирээк туулган окшойт онда. Keçki kıskası 4 yaş. Çilesevine. Hem Çilesevine 4 yaş sayıptır da hem. Maşallah. Şu takalıktan da özünün nemesini tevle olan. Putar taplı degen ha. Şiş piş yok. Kara tuyak. Yeşil güzel. Tuyaklar moştun gene plotun tuyaklar. Kazıktardı buna butların, çoğunlukların kara koğunuzlar. Hiç neyse külüyle gene. Celke bol kalan yanlar. Maşallah ya bunu olacaktı bir toldursanızlar. Kanday kılay? Üstünü takıp var. Moynunu? Moynunu. Celken takıp. Altıra kılı var. Üstünden görünüşü. Caman minözler yok mu? Adam tişliyor ya. Bayağı alay kokşu. Yoş. Karakteri öteci var. Kliçki alay dediniz alay adam tişliyor olat o. Çatka ayaklarını var. Maşallah. Sonuna gene atay. Maşallah. Hazımda çapap körsek bolbayt da. Çapılan bolbayt bak. Bitet taş gerek. Şu an gün salkında çıkar otası. Daha taptım da üstüne var. Ana toktaçı. Boyu kança çıkar bunun? Boyu bir 60'a çukuldaydı. 60 basadagı çukulda kalak. Maşallah. Nasıl oldular? Sorular doğanlar. Cay bastırdın ya şu oydan. 200 bastırıyor cay. Çapta yaptı karak. Ha taytak bu emez eken ha? Maşallah. Ana kökürök görelçin de bassınç. Sen de gel abi. Cayla bastır şaşpardı. Bırak. Kökürökte mışsalar çıkalı eken ne la? Bunlar yeni geldi de yaşını. Свежий küç. Terbiyalap, akıl menen kılçap, oyun kösötken adam bolsa,
күчүнө пайдаланса болот экен да. Ооба. Машалла. Машалла. Мен не дейм эми? Жылкыны менен көбүрөөк күчтүүрөөк түшүнөт. Эми муну жылкыны көргөндөр түшүндү окшойт эми кыргызбайды. Бойло кыргыз жылкы түшүнөт. Көргөндөр. Башы бүт мүчөдө сөз жок. Тарбия кылыш керек. Болду. Тарбиялап туруп чапсаң анан кийин. Ден соолугу кандай? Ден соолугу өтө зор. Эч жерде кашак жокпу? Эч жерде кашак жок. Пут суттар таптаза, эч нерсе көрүлөт. Болду туугандар. Муун, суун бүт. Ички майларда таптаза бар. Бүт бар таптаза үчүн ол сорус анталып турат да жаныбарды. Шеп, эми баасын секин шуураң баягыдай таптаза пулдардан эмес, кичине бизге жылтык пулдардан да сүйлөй берсеңиз боло берет муну баасынычы. Сомго айтабызбы? Сомдон мындай жыртык эскирип калган Курманжандан эсептей турган кылсаңыз вообще зор болот нең. Даткабыздан. Ал да кылган санайбыз деппи? Жок, калган сынаш кереги жок. Курманжан даткандыгын эсептесеңиз зор болот. Айтыңчы шуураңчы. Муну пулуну 600 сурап атабыз. 600 000 сом. 600 000 сом. Эми долларга чагып жазып койсоң болот. Биздин эми казак өзбек туугандар үчүн долларга 600 000 сому бул где-то 550 000 рубль же 500 000 рубль болуп калабы, где-то ошондойбу? Кандай болуп калат 600 000 рубль? Сом. 600 000 сомун долларга чакканда эме рубльга айтып атам эми. Көп эми долларга чагат. Долларга чакканда азыр 80ден болуп атабы? 80-82 арасында ойноп атат да. 80ден болгондо 200 160 000, 400 320 000, 500 480 000 болот экен. Алаштан сиз калькулятор менен эсептеп жазып коем туугандар видеонун астына. Мейли, башка жагын айталы туугандар, 600 000 сом экен. Калькулятор менен эсептеп мен жазып коем. Ошентче баштайлан. Болду шеп. Эми айттык, калган суроо сизден сурасын да. Мен өзүм сурай турган жерлеримди сурадым. Көзүм нени көрсө ошону мен айттым эми. Чалса калган немелердин маалыматын толук беребиз да дагы. Өзүңүз бересиз, Болду, Нова Николаевка келе берсинби? Нова Николаевка келе берсин. Болду анда. Туугандар, келе бериңиздер Нова Николаевка. Ушул ат сатылат экен. Бул аттын эгасы өзүчө. Бир канын айтып коюңчу. Эгасы майли. Каны ушул кыргыздын эле жылкысы, бул кыргыз жылкы дейлет. Буттар жоон. Бүт бар жагы. Үстү чоң, буттары бир аз кыскараак экен, баягы биздин баягы кыргыздын жылкысы сүрөттөлөт го, ошондой экен да, мойнлары узун, башты көтөрүп киргени, башы катта мындай. Бул аттын ээси анча-мынча эле минет, шаарда, иштери шаарда. Ошол байкесинде. Бул ат келгенде эле минет. Бул аттын ээси шаарда турат да өзү. Шаарда биякта эле турат эми, шаарда иштери бар. Ончо эле минген кол тийет, мерде агас карап, агас неметип турат байкеси. Ошол Эми сатылат. Эркелеп эле жүргөн ат да бул. Муну жакшылап мына өстүрүп койду, тарбиялап чабыш керек. Болду анда, Болду, башка сөз жок. Машалла. Манас минген болсо кана эми. Бул ат кыйын экен, мүчөсү кыйын экен, палбан ат экен ачыгын айтканда. Мен ушу алыстан көрөлөп алайга окшоштум да, байкадыңыз, алайбы дедим мен, алыстан келе жатып. Окшош кетет экен, баш мүчөлөр. Машалла. Бул 4 жаш эле мындай жоон, бул эртең 5-6 жашка барганда ба сөөк бузганда кандай болуп калат? Азыр эле тайсын болуп кетеби? Бул эми муналар бир аз эмелер тартылат да, бул мыш чыгыпчы. Бул жоондук эми ушундай эле калат, мындан жоон болбойт бул. Азында эттери бошураак мун. Мышцалар чыга эле экен, сандары көкүрөктөр, чыкканда катып сууп жакшы неме болгондон кийин жоон оргондо анчалык эле жоон орбойт. Ушул жоон оргондугу эле өзү бир кыйла эле жоондук го бул. Машалла. Азыр таза алып туруп таптай турган момент экен да. Июль август даярдабаса, машалла, 2 ай жакшылап тарбиялап. Болду туугандар. Калган суроолор болсо эсине чалыңыздар да, ошактан сураңыздар. Чала бересиздер. Биз болсо видеобузду жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар. Ар бир кыргыздын үйүндө ушундай жылкы болсун.